turabashimiye kuba mudukurikira, natwe impamvu mukunze kudukurikira cyane ni uko tugenda tubagezaho imari za makeya kandi ziri ahantu heza. Nk'ubu iki kibanza tugiye kubazanira, uvuye ku kagari ka Musave hariya kaburimbo isoreza kugera kuri iki kibanza kuri moto ni amafaranga 500. Murumva ko iyo mari rwose iri ahantu heza kandi mu gace keza. Ni ahantu heza cyane hano Nyabikenke hafi no mu Kabuga. Reka nkwereke icyo kibanza rero cyujuje mezire kandi kiri mu miturire, kuko haraguru y'icyo kibanza ni bahakase site yo guturwa. Icyo kibanza kiri mu miturire, cyegereye amazi, gifite umuriro nk'uko muri kuwubona nguyu ndi kubabereka, itiyo y'amazi iri hano. Reka tubereke icyo kibanza rero kinageraho umuhanda neza. Reka tukibajyaneho, dore ngiki iki kibanza cyujuje mezire, gishaka amafaranga make cyane, 3 miliyoni zonyine. Tekereza nawe 3 miliyoni hano mu mujyi wa Kigali. Iki kibanza rwose ntikibacike, gifite 15 kuri 20 karenga, n'iyo 15 harengaho metero imwe, ariko turi kwivugira 15 kuko aricyo kibanza kiba cyemewe cyo guturwa. Murabona ahantu kiri rero, ngaha giteretse ahantu heza hameze fresh. Icy'ingenzi ni uko kiguze makeya, 3 miliyoni gusa. Ngwino tuguhe kino kibanza kitagucika rwose, ube umwe mu bantu batuye ahantu heza. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.